Nkosi. Baba ngizozibongela. Lipondo lakho elozula nomhlaba wonke. Engithena kulo nyaka ngihamba nawe Nkosi. Ngezwa ngiziqhenya ngibona sengiphilile. Ngoba Nkosi uhamba ngazela ngihamba ngafa ngamehlo. Ngahlala phansi. Kwathi ukuthakathaka komzimba angeke ngithathe uhambo. Ngoba ngiyahamba uhambo. Kodwa ngithanda ngihamba ngaphila Nkosi ngizozibongela. uNkulunkulu ngicela sende. Mangikhuluma phambi kwakho engikukhulumayo Nkosi kube kusiqondile ngose zingakhuluma into yasemhlabeni. Makhosazana sizoniyala sibo anti. Kunento enyenzileyo ngomhla ka-1 sidedela. Ubaba wabuza ukuthi inkosazana uyela thathisini ngaphakathi esiphuzu. Neqanina nathi ngo-7. Kodwa lo 7 anwenzanga manibhuqa Nkosi. Benigcwele umgwaqo wonke ningemagquma ngezigquma. Njengaphezulu oku benambe nohlolo. Kodwa nikwenzanga nithe nibuya nangangeni madokodeni. Makhosazana anithe nihloniphe unyazi. Ngoba thina sibo andisesahlulekile anisihloniphi. Asazi ukuthi nizohlonipha abantu abaningahloniphi unyazi. Njengoba besisho udadewethu kuhanjwa entani kodwa niyodlala niyohlupha o-anti. Abantu otata abagada entanda babebethi bo-anti ziyaleni ingane esikuwolayo masezambile kulihlazo. Makhosazana nte nihloniphe ningaphuzi ngoba bathi babona ezikopi ezincane zotshwala. Zonke izinsuku babe babona amabhodlela otshwala kanti niphuzelani ningamakhosazana. Niluhlazelani unyazi. Kwathi masekuhlale unyazi esihlalweni kwenzeka into ezimbi kwenzekani esontweni. Sothatha kube nini thina sibo-anti ngoba xa ngaba sekuxakekiwe kuye kuthiwe bo-anti. Ezingane zihlala lathi zihlala nonina abaziyali xa ngaba zisiza emhlanganweni. Uthi mntanami kuwenziwa ntoni? Mntanami hamba nobo niye ko-anti. Ngoba kunjenje ngoba zihlala zodwa aziwazi umthetho esesiphondo. Baba Nkosi siyacela usehlise umoya wakho wasezulwini. Ungene kwabantwana sibephethe ngoba uyothola ukuthi ezinye ingane aziwazi umthetho azazi anti azinikele azinjani azazi-25. Asazi bazi ingane ezinjani isezonge imathi yanikele sibuze uba ngomphi u-anti akho ayimazi. Kodwa ithi izonikele kodwa u-anti ayimazi. Ngibuye hahe angazi Nkosi yamakhosi cela ungiphe ukuthetha ungikhuluma ngesizulu. Webo mama ukuthi abomama abakhokheli webakhokheli yini indaba ningawubuza umthetho wokukhosazana ebantwaneni abaganayo. Siyafa kulezi zingane eziganileyo zifike maseziganile phofu lo mthakazi azongowa kwakho wena unayo. Umpanishini ukuthi angasondi nibahlaliselana abantwana abanenansi kakuhlaze inyanga ezintathu engasonti umntwana. Athi mathi wathi u-anti ndiyoya esontweni ndibuye ndihlale emzini inyanga ezintathu mayiphela ndiye ekhaya ndiyophupha ndibuye sendibuya nencwadi eyongitshela ukuthi sendiya ekukhosikazini afike umkhokheli ayifunde ngoba phela seyilandile igama. Yindaba abantwana nibabophezele kabuhlungu. Umntana andifonele ngithi bandithi ndinike inamba kamkhokheli, ukhokheli angayibambi. Ngoba nithi aninakuva nina ngabo-anti sokuphumela ko-anti wazinwela ngomthetho wokukhosazana. Yini nimbahluphela nabantwana futhi nithi ayikho indaba ekuthiwa khona ibhentshi abantwana bahloniphi. Ngoba nini emdala abantwana bangahloniphi. Uyahlala kube nilo mntwana ehleli endlini engasonti ebesonta. Yebo mama sanihlupha. Ingane zila imihla ngemihla ithi asazi baka-anti kodwa siyanithi nisemba thina nsuku sisiye sibanjwe babakhokheli. Nifanele ngoba nibabakhokheli bokhetha inkosi angiyona indlela sekuhleni. Ngoba indlela yasekuhleni ngeba niyawazi umthetho wokuthi umntwana mayiganile wafaka inansuka ufathiwe nesontweni. Ubuza ingani kwabadala abakhokheli ubani ngikhetha nkosi. Awuvuma ingane akunika umntwana inamba kamphathi angifonele umphathi
nje umntana sikuphendula kwabanini sikhalelwa ngabantwana webashumayeli nasithathaphi ubanina nithatha into ethelele ibe nendaweni icelisa kuyo masenecelisa senbo anti into ethelelo nami necelisa phezulu ukuthi wakhona isihlahla niyenzisa umthetho wezintombi ezicelwayo mthatha phlokwelsonto thina sazi ba into ethelelo ihamba iyonikwa abavangeli bayihlanganise ngoba abantwana babe bathi andisizocela kanjani into ethelelo isenze ngathi intombi eceliweyo ibuye noba seyiganile le ntombi nisa emzini nifake imvunulo engathi inkosazana ifike isheye iphoyisa yashaya iphoyisa mbesezele isithukelana athi umama ekhoyisa enabantwana ishumi yonke abantwana naye abuye yenze omkhulu athi ngishaya iphoyisa uyithatha pho nto mama ukushaya iphoyisa kutheni ningabuzi nje kutheni nisingcolisa yonke le nto yokukhosazana wawutheni ungazigcini beyinkosazana uhambe uyocela ebhentshini ushade umshado okhosazana musani ukusihlupha ngoba maniyenza le nto bayakhathazeka abanye otata bazosibuza ubabo andinithulele ngisonakala thina zange silibone ibhentshi elenziwa ngabashumayeli kuthiwa kuyesihlahla ngani kuye ebhentshini musani wenza umthetho manifika kweli bandla ngoba nonke ningamakhetha nkosi nisenza le nto nje anibuzi bakwenziwa njani kodwa bathule notata abadala le nto bayibona bahleli ngaphambili ukuthi konaka kodwa bathule ithuleleni ngotata kusonakala yazi le nto nisenzayo nonkulunkulu ngenye imini uyayibuza kuwe ngoba phela ngithulele nabona madoda enza into angenziwayo kweli bandla theni mesekuhlela ubaba into zayekwa zisaziwa ziyanjwa kanjani musani usithalela ngabantwana bekhala zonke insuku uba kodwa bo andinathula nkosi buseni ngizini hayi